Ufile Senhlamba kaMaskandi oyigidangoma emva kokusabalala kwekhomenti yakhe. Just for one for today's hits and all-time favorites. Sanibonani kuphi nakuphi la kufunya khona lo mbuso njengamanje kubingelelene-ke umathinta acebisa intombi zimqomela amehla akho abanyeze baqomela imali athi bowazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha upressa wona-ke subscribe button ushare uphinde ucomment okhuluma nakho konke uma usubscribe imali akhe hamba kodwa-ke suke senze ukuthi ube wena oqala uthole notification make sikufaka la ividiyo hamba phambili engane zakwethu uthibela laphana ucommentile emva kokulokhu kulandela ukuba-ke uNgelovi eposte isithombe sakhe negcoka statement saNgelovi sifundeke kanje. Sobulawa yizinsizwa babheme ngane ngoba umthakathi sesimehlule babheme vuma wethu. Ngicabanga ukuthi kunesayidi lale nkabi elihle engilaziyo abantu abaningi abangalazi sizinsizwa ngeke saxabana sodwa. Third position kukhuphuka nezakho after iminyaka engengeni imncintiswano is a great achievement. Ngokwe-performance ngelanga lomcimbi wenza kahle kakhulu webafashe hashtag kukhuphuka nezakho 2023 Jozi election loading wasifaka isithombe sakhe nalo igcwama laphana-ke la owavela khona ukuthi laliyoxolisa ngesenzo salo elalisenze kuNgelovi lapho khona-ke uNgelovi owayethula khona inkulumo elungiselelwe ethulela abaculi mayelana nomcimbi lafe igcwama lambambatha amahlombe lathi sobulawa izinsizwa ngokomthathi sesimehlule lamxakazisa ngendlela yokuthi liyamlwisa kodwa-ke uNgelovi kusho ukuthi labuyela-ke lawuxolisa. uThibela-ke ukhomente wathi kodwa-ke lokho osikwenza manje sekungathi kufezeke iphupho lakho lokufisa ukushutha naye lokhu kokuqala nje kwasekwenele manje uma usulokhu uphinda uphoste sekuhamba nokumduduza ngokudliwa kwakhe sekuzoba sengathi uyancetheza kuyena nje yena ngeke lokhu ekuphosta ngoba akanandaba kwalolu qolo siyazi ukuthi alusukuyini ngoba wayesephoqa zinduna zakhe yena usengakuphinda uma ethanda luhle uxolo kodwa not ukuhamba ngesisu. Wenzani Vilani ngikuthemba baningi abantu abathena wekhuzani siyabona lapho intibane ilalele wena nje ubhizi uganga ngefoni yentibane baningi kakhulu abantu abamthukile-ke uThibela ngalesi senzo sakhe bakhomenta. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho umlaleli wami ngaleli khomenti ngoba phela kubuke ngathi wena khomenti esetrendayo njengamanje ukuthi wena uthini uvo lakho noma-ke ngabe bekuyena ikhuzane entshontshe ifoni yentibane ngoba iyilalele noma uyena-ke untibane kodwa bonke labantu babuka benenzondo yeqiniso. Ngale kwalokho ungilandele inkundla zokuxhumana ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment okukhuluma nakho konke uma usubscribe imali hambayo asihlangane ividiyo elandelayo. Danko.